Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapena siam marian bani panorang sogot nyarion. Pai majalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion. Pasada hita hurta partongko mahita. Terima kasih mabamu Bapa, bani bagkali hidup ni hurmu. Nadok mandoku perguluhan nami dasku bani panorang sogoton. Tuhan, bayan nasyo ipukah kanami horja nami sigano pari. Parlubi matongon hatamu menundangi urapa pikiran nami. Ase gok ibaga sapentaron na humbamuha nami. Mandalani kuluk nami sigano pari. Saganjang diaron. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siya marianan bani panorang sogot niarion. Naboy isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigaban sigano pari batang sadarion Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2020 ay tersurat bani buku Markus bindusia ayat 40 nama katahon senang. Anggo sangsiho halani tanganmu rotap main. Ay diarando marsada tangan ho masuk ku wagulupan kumbani nomor 2 tangan masuk ku neraka ubagas apui nasorabilo. Papenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas parguluhan ta sigano pari hita maningon memilih. Janah maningon barani manutapkon pilihan taai ahape konsekuensi ini. Jadi nani horja honta nani surahon ni uhurta rossi na ihagulukon hita maningon barani do hita manutapkon pilihan ay. Jana pilihan bata ay ma sonaha ase perguluhanta gabe pasu-pasu bani halak naliga. Anggo bani bahasa ni Tuhan Yesus makatahon maningon gabe garam pakon panundang. Artini ay maningon do hape tampil beda kumbani tampilan ni dunia on. Maningon hadir i tongah-tongah ni dunia tapi lang songon pargulukan ni dunia. Manggulu i tongah-tongah ni dunia tapi lang sauhur pakon dunia. Lang sapandapot pakon dunia. Nah tentu ibagas nama tetap kon pilihan ta asibuy tongon perguluhan ta gabe garam pakon panundang maningon do hapeni isadari kita bahasa rado hape sipata tindakan ta haputusan ta na ibuat kita ibagas perguluhan ta lang halani halak naligan. Jadi anggo bahasa sederhana ibu sumbuton ya. Jadi kita makurjahon sesuatu lang 100% halani halak naligan. Jadi pori di mardosa kita ulang mitornya tok kita halani halak naligan kita mardosa. Maningon boy ipastikon kita mardosa kita ay pilihan ta sendiri. Halani adong do pilihan bata pilihan naligan ase ulang madabu ubagas dosa. Na ay maase Tuhan Yesus manokan hon bata. Anggo sangsi hita halani tanganta maningon irotap maay. Nah, totuon hataon sidula makatahon bahasa anggo mardusa hita di tangata ipongkol. Kaya dukan berarti terjadi mutilasi. Padahal sa sitong ni maningon yarusi hita do. Sedo akulat tahun nama kurjahon dosa ay namar dosa ay lang tapi sa sitong ni tangan on makurjahon aha nasinuruhkon ni uhurta. Jadi sa sitong ni nama kurhon dosa ay mauhurta. Jadi masih uhurta dumar dosa tangan na ipotong ya tangan do humani na irotap. Ijon Tuhan Yesus makataon bahasa sa sitong ni sonai ma anggo tongon-tongon isadari hita iakui hita bahasa
pakorhon ni dosa ibagas buluk taon. Begel tu mah. Lang pitah membahin halak naligan gabi mardosa, tapi lebih ni ai use na membahin hita terus marulak-ulak madabu ubagas hubang dosa nados. Ai maase maningon do HP ni pakai hita, ya. Pakai dalam arti makargahon akan nado iberene bata hubata. Jadi aku leton si bere-bere ini bata do. Jadi ulang halani salah ni persepsi ta, salah ni cara pandang ta, salah ibagas pikiran ta, salah ibagas urta, gabe mardosa akulata. Nasa sitong ni cara pandang to na salah. Jadi maningon do HP ni ijaga hita tong hapasingon ni akulata on marhitekon ni maningon tegas kita ubani dosa. Maningon itulah kita do barang akape nabui mambahin hita merdosa halanya anggo izin merdosa hita maningon idingan kita anggo jujur hita anggo tangan ta nama korjan dosai rotap tangan, ya. Halani dia rando masuk hua guduhan sada tangan merimbang merdua tangan tapi masuk hunaraka hu bagas api nasramilo. Jadi konsekuensi ini aima maningon do HP ini ijaga hita dirita, ya. Jadi sahalin hari lang marusu ne batang sada tangan hita, tetapi konsekuensi ini naborat ai maningon ijolom hita politik ai artini tene. Nah halani aima ase maningon do HP ipatarida kita terus ibagas 10 taon bahasa akulat taon aima rumah ni naibata Mariana. Halani ai manon ijaga hito do hapas singonta. Lang pita soal si panganon, lang pita soal mangisop, ya. Tapi lebih ni ai ase humbani diri taon, humbani rumah ni naibata on maningon luar do nama dear hubani hagadup halak. Maningon do pataridakon pambahenan ni nebata paridop ni uhurin. Halani ai salinari maningon do tegas kita dopak dosa jana maningon tetap kita tegas koma laku menjaga hapasingonta ilobe-lobe ni nebata. Amin martongku makita. Ajari ham hanami Bapa. Ase ihapkon jana ia tengerkon urnami tohon anggolang ham paridop ni urbakal doma tongon hanami masuk u api neraka nasora miloin. Tapi marhitihon ni hidup ni hurmu, marhitihon hatamu ipasingat ham ipagolpa ham hanami derando hanami marsada tangan tapi masuk ubani hagunduhan marimbang merdua tangan tapi masuk ubani apui neraka nasorami logi. Alane Tuhan papasing ham ura berpikiran nami tong-tong saganjang niario kasibui terhorjawan hanami tongon songona inarusukon ni hurmu marhitihon ni hatamu na icalo hanami sokoton bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongon nami. Amin. Oras bataganupan anduar matongon konsisten hita menjaga hapasingon nirita ilobe-lobe di Tuhan siedo ase pasing idahalak naligan tapi tandani nadop gabi rupini nebata goluk taon maningon do homani goluk ta gabi garam pakon panondang bani lingkungan ta bani sekitar ta ijape hita Mariana. Salam.